Habe ich schon. Nah, Bang. Och visst drehen tanser. Just bis später. Auge wieder. Assalamualaikum. Ist es Auge bisschen? Takaltu. La haula wala quwata illa billah. Kom gini. Gelap. Maxi Kom. bei Tonen. Maxi bei Tonen ist. Hari ini aku bikin gulai buncis teman-teman, pakai tahu sama telur. Lagi aku tumisin buncisnya. Di sini aku kasih santan. Tahunya nanti mau aku goreng. Telurnya lagi aku rebus. Udah lama nggak makan gulai telur. Nah, santannya udah aku masukin dalam. Masukin tahunya di sini. Udah aku masukin. Terakhir nanti tinggal telurnya aja. Udah deh, gini aja hari ini. Break lunch. Makan siang dulu, ntar sekolah lagi. So, the curry is good ya? Ja, Nyami curry. Pakai tangan. Popi, kaki. No, just Maxi. Bismillah. Sitsa. Doa. Bismillah. Bismillah. Alma barik lana. Eriti mau doa Allah mabarik lana. Apa? Ngasem, nyam. Sore ini aku mau bikin gulai babat nih teman-teman. Tapi bumbu gulainya beda lagi. Ini masih produknya Thai nih. Ini authentic Thai cuisine. Ininya brandnya. Yang biasa masih ada sih, cuman nggak aku pakai. Nih babat. Mau bikin gulai babat sama tahu. Aku tumisin dulu. Tahunya biasanya aku masukin. Emang bantuin aku. Numisin bumbu gulai. Daun salam. Das Ganze? Aku tumisin dulu babatnya. Kenan kochen. Ja. Bujang bikin gulai babat. Masukin santannya teman-teman. Next. Ini bisa masak. Ja. Air, Nestas. Air. Air. Santannya kental tadi. Manis. Atung mami Kleidung, du spritzt du hast weiße Kleidung, warte mal. Merun. Sekarang aku masukin tahunya teman-teman. Enak loh gulai babat itu. Kalau di sini babatnya putih. Gulai babatku udah jadi teman-teman, enak nih. Suamiku suka juga, anak-anak juga. Rasanya manis-manis gitu. Manis-manis pedes. Gulai babatku habis teman-teman. Suamiku nambah lagi makannya. Anak-anak belum makan, lagi ngaji. Tiap hari Rabu ada ngaji malam lagi. Sekarang tiap hari sih ngajinya.
Tuh, papanya makan pulang kerja habis. Dihabisin. Man muss das kaufen. Hah? So, Mami nochmal machen? Ja, das Gut. schmeckt sehr gut. Das heißt babat auf Indonesian. Mami, das Babat schmeckt gut. Gulai babat. Gulai Babat schmeckt gut. Ja, gulai ist Kari, babat ist Kutel. Ist gut. Ja. Ja, ich guck morgen wieder. Wenn gibt nochmal, dann Mami kauft wieder. Terus Kimi masih ngaji.